Әмен шәлләрімді тәрүді қанапаға саттырам. Аллаға шүкір. Bütün eybirlerimi satıp durar. Maskilerimi, değilelerimi, kasинкаларымды сатып тұрам шуңа. Шүкір. Шәл, бәйле ул безнең өчен ял итү генә булса да, сатуда әзрәк авырлыклар була инде ул. Но шулай да кызы булса кияү табыла дигән шикелле булган товарга ия чыга. Урнашып баралар. Кызлар, мен бик гаҗәпкә калдым әле. Аржактагы Галия бер җылга 80 кием носки, 100 кием бияле җәйләгән дип. Әле шуның өстендә эштә дә йөри бит. Subhanallah. Дөрес микән бу? Kızlar dedi, şu kadınman bulan baylanıydı o. Onun iş kızı var, rafetlerini biyeliğinde beyliler, naskilarında beyliler, şeninde beyliler, kaput işine de ilgilerler. Allah'a tırtış diye tuğat olayım kızlar. Mine şu. Bir ondan bulanlar. Subhanallah. Kızlar, indi beylevni bulayda üyede beyliyiz. Eydəgiz əllə birər oyun oynab alarızmı? Şəmləsi bulğa, şəmləsi bulsun. Eydəgiz, parmaq oynab alarız. Eydəgiz. Eydəgiz.